Piştî belavbûna diyardeya xwekuştinê di nava jinan da li bajarê Kobanê. Desteya Jin bi alîkariya rêxistina MDM a pizîşkên cîhanî workshopan ji bo pêşkêşkirina piştgiriya saykolojîk bi rêva dibe. Got di destpêkê de 16 mamosteyên baxçeyên zarokan li ser çawaniya peywendiya bi saykolojîya wan re perwerde dikin. Herwiha dê di pêngava duyemîn de li ser sîstema tundiya got li ser cureya civakî ava dibe hejmarek pisporên saykolojîk perwerde bikin. لفرما پرورداك فاكري بالتعاون مع منظمة MDM و پروردا ما فاكر جبوي جنون پرورده ببن پیشکتن چه ببه ودی ددم داویدا خاکشتن پر چه بیان و ودگره مشاكل نفسي اقتصادي ضغوطات اجتماعية ما خواست ما مستخا وإداريات خاي روضات وحضانات وپرورده بكن جبويكو في مشكلات در باز كن امكانبن في مشكلات رو تعامل بكن چارەسەر بكن ما مستما اي پر گریدان خا و تعامل خا بزاری راهه زاری جی او یجی دمال ده مشكله خواهنه پرسگری که خواهنه ما خواست کو چشکه سرراست بکن و پرسگری کنه. د پروژهên xwe da li gor desteya jinê li Herêma Firatê di gava sêyemîn da dê navendeke saykolojîk ava bikin. Dago pirsgirêkên kesayetî di civakê da pêşwaz bikin û xizmetguzariyên tenduristiya saykolojîk pêşkeş bikin. Bi armanca tunekirina tundiyê di civakê da û rêgirtina li pêş xwekuştina jinan. يعني ام بحاجه ماسه لهذه الدوره كو امجي كانبن بزاروك خارا بخادي زاروك خارا كو اموار تواصل ببن كو اموانا جي توعيه كي امجي جوارا تشابكن طبعا كان ها لفدرجي كي مركزك الدعم النفسي وتشاببيا كجبو كملات استقبال بكن كو اي حاله اي عنف ضد المراه حالات جيشكي استقبال بكن وفا دوراجي يعني ازوان سپاس دکم و شکر دکم کو جبر کو راست دو وقت که مناسب دهات. هێجایە گوتنê ye got rewşa şer û abûriya dijwar, koçberî û nebûna xwecihbûna aramî û saykolojî gelek pirsgirêkên durûnî di civaka Kobanê da peyda kirine. Li gorî pisporan got gerek e projeyên taybet ji aliyê saziyên tekildar da li deverê werin li darxistin. ji bo kêmkirin û tunekirina van pirsgirêkan. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.